Aria Weru Wikendi. Nkethinkatho na ntune mutegeri bwaga nuntuba kuona kanya kugwatanira na bautwikire Weru Wikendi thaa 3 bitagwa ntinyari kenyonja ni jameja tukwanganirito tukubona arua kirintito chietu Yaria tukuthurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Rwangirwa PNU Meru kuri MCA bakiama gikuthingatira merekera kiama kana bone nkanga mbuke. Magurija mirakwirika kwina makaire thirikari kiorotwa ni gutumiria kuruguria miaka ingene. Ithurano bia Kupet kuthithika James Jero na Mambo Misiani bakijokia muthigo kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Sibitari ya Mutua ati kwagirithia utungata kariba kiuro guciandikithia na SHA. Watogeni okairi mwaru inkirimi niwe monaniria wetu wa mathithio tukubona aru atwanjirie na nteto chekeba iri gukinyira metha yetu ya nteto ni ate mubunge wa Emuru Adikir Joanna Ng'eno ni umo wa antu batantatu bara bakwite kiri mutino jwa ndege muthemba jwa helicopter nteriche Musop kaunti-ini ya Nandi guti waratigara kiri mutino jujujura jo kwirika gukarika ni untu bakurega kuona bobwega ni ndume speaker wa bunge nene Moses Wetangula na itite ntumiri kenda kurikithia gikugi kia mubunge Ng'eno kiri nteto irego tukinyira mubunge wa Emuru Adikir Joanna Ng'eno ni umo wa antu batantatu bara bakwite kiri mutino jwa ndege muthemba jwa helicopter mutino jura jukarikirite nteriche Musop kaunti-ini ya Nandi gutiwe uratigara kiri mutino jura jo kwirika gukarika ni untu bwa kurega kuona bwega kumania na ndume na speaker wa mbunge nene no Moses Wetangula na arikite gwita ntumiri ya kurikithia gikuo kia mubunge ujo. Atute na mbere na nteto ingi na ndi utongeria bwa kiama kia PNU Rwangirwa Meru nibaritite mukana kiri MCA bakiama giki na kubera bamenye kiama giki guti ngugi batumite nayo na thirikari bugite moroto jwa kiama giki turitane na jwangwataniro ya United Opposition jirani gutigira Rais Ruto akwana kumana na ithurano bya 2027 muthuri muriuki gatumenyithia Utongeria bakiama ke PNU nyandene kaunti Meru na ndi batini mandita kuthaba mukana muno KMC barabadhuria kiama giki na kinya kurotwa bakibira no monga bathe bakithingatira mutojo kiama giki kethatio u bathe bakicieberia na bangikoya wakanya batu ja PNU we have the disciplinary committee iria gataranthi guru icho deliberate mantu jao na kuma disciplinary action will be taken against them. Ketha batu support kiama ke PNU na ikyo kia bathurire then iba indicate bate kwenda kiama bete kibia mabingi kutho kwenda elections betie kura nakyo ikibia mabingi bakotho baki support iba kuimenya na itwidi ba una kubwinya nominated na bate ku araina party na siria chake ama ko kapapati kwebera bangi baka nominated baba ketho be support kiama na ideology chake ama nuntu nguthikia bathuri ni untu o ideology cia kiama kiareacho bakiwana ni kiama ke PNU ketho kigwatana bia mabingi bila bikorega na thirikari nikenda gutigira ati mutongiro mugongo okagita kawira Ruto agutwa gitaitwa gitine PNU one term team era ibangite on one term mission alternative government under the leadership of party leader Peter Gatira Umunya katukuithuranira babonete shashi shoshu ore karakarangi ibonete mantu ya withi ya airport kwendia Safaricom Kenya is blindi katukurira na daia na betunyu ati chukuru ende tuzokwenda kwa riama ingi ruare ikubira batu tuki United Opposition tuna agenda na bore opposition itino agenda yetu ibero ni Kasongo must go it is a one term Kasongo i one term new agenda na muthia na bagikana wirane ati kagita kura gakwiria babakona kuromba itina kiama giki baketha bakia wakanyaga kega
PNU kwina fair sorting out no ote muntu gatigwa nyuma kenda twaka miru kana tabakuga tubetu muntu wothe kwenda giti kionthe kia kandasi muno MCA ibeje ndene PNU guti na mapendeleo na tugathithia timu imwe kenda na muno nkirombaga kinya ekuru bara bakuigwa kuromba kura batikaigwa bakiinyirika baumeje still beje batonjoin ndene kia makege PNU ba compete na babange bakuromba kura na kinya bara bakuromba kura bari ekuru bautu ya ekuru to ba support nikenda tumba kuba inya ya kuona nya mwekuru nya wewe ngwa ena inya Muthuri Muriuki wa weekend mutiriro Kangangi Atongeria bangwataniro ya arimi atui na biashara ba miraa ni baithurite kwina makwambita cha miraa untu bura bakwathira ni barigari ni uria siasa bakiri ni bainyiritie guti mwanka jurarugurwa gutonyitha ya miraa Somalia ukurukira Mandela mugaru na ugebo thirikari. Dennis Mugendi no wina report ije. Arimi na biashara ba miraa no betite nambe na gukurukira minyamaroni mingi yeye kimera ki arena ndi atongire bao bakiaria bakwathira tigo miraa kurungikwa ne biashara bara babaguraira kimakania kinyamaguri ni jagiti buru biashara betu bari tayari na irengo ina sumari maua mirera uronkonia ngiriande rifote na kinyaku baba raura ngiriande rifefte miraa itawa grade 1 na miraa grade 2 ni era ora wambesa ngiri kinya yana na miraa yetu alele Nairobi eka ora wambesa ngiri 60 lakini ruarema antu akuriana ni onto tukwaria ruari grade 1 eri ora wambesa ngiri 60 kwa sumari grade 2 eka ora wambesa ngiri 40 na kinya alele bila betoriare ni alele eka ora ngiri 27 mirere na rusungirisi inteto bakwanda magi kinya bara batumagone ya Somalia bagurira arimi miraa ona kinya atongire bagi siasa bare bakiri arimi bakinya maragua itare nene sana ntukucio mbakuthira mwanja na bila ngwenda kuwa angwenda kwaria na arimi ndebere atiri batu tukaria agikundikira kitheta ira mantu ya miraa katu akirite kidogo ibono tutwarega kwaria tweterete tuone Somali bakurungamia mirari ni atuereko atongore beto mbakuyukia mbona mbisie mtu wetu mbunge ana mtu dhuri na kura mtu enainya sana mume mireko ro muntu kuya romwa into bya bitoria retie batu twe aremi ba miraa ute mutongori kinyomwe wa Roma aria mantu ya miraa ethia ni MCA ethia ni MP bonde bakiri wo inkwenda boria kithia akakwika untu bakumenya kamera nonto tebu muntu ombekia kwithira akinyila sianto baku no kiraki no mama toro biashara betu baraba ya wathoko kwa sumari maua kinya babwi ituonete buri antu bakarieka baibangite kuinyilia mumeru orori mamira mundene nonto kwirwa mira kumangiria ndi rifote buka ondo ngiri sister na bukoya na boya mbeze ubuti na kinya kwibunya kyao kana bolele ngwira mirewe ritiri iromba yako kya biashara betu kinya bobetho bene kundi muntu ata okirairo kire kunyoro mira mauri mana osoko yukia no yukia antu barabe na mundene be abainyelwa na woyu wa munene wo kubathatira na kwa sumari ongera kathita ntanta bariuga ni urongo kinya mianka iria ireragwa ni ruguri ya kugendia miraa Somalia na ngari ni urongo mutheri mbere kabisa ndenda kuwa twakana cia oge tukomonti anda kia urongo batu twe maua na mire tujairwa itubati kuro atire ngari njaro miankera ruro ngari kama tairako na situya ni sumari beta wati na sitanjere ku no ndo ngari cio ndo mara mandera sina mara kwetu akwetu akiengo na twitha twe barabara ni thasi ndo tutona ngari njaro ciongelekete bila bila rikuo antu beto na mundene iba akairu na turare akwaria bila bila rikuo ni ukame burari kuo mireka oma yonto igembe north batona ruro kundi mireka oma kuntukura na kinya igembe central party nyingi mireka oma kuwende yonto yon demand irare uru na ibyo nto kwariria miratha yekundi tururo ambao kinyere kuwithwa kuwende otemi yanke rurwa Dennis Mugendi weru wikendi Igembe County ya Meru.
Jeru ni mwandiki munene umwe wa Kuppet kaunti-ini ya Tharaka Nithi bobo bwijite nyuma ithurano bia Narua bibitigirite orora rigitine Patrick Gitonga chindi mambo asiani na wenu njukitie kanya kamukariri gite taura Martin Mugambi agututarire batindite kubutia kuganiria na nkinya gukujaniria arimu kaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa kiama kia arimu gia Kuppet barathurana na kugwata utongoria bujeru imwe kwe muigi taragwa kuma thaa 11 ciogoro na gakiuga karathwa achindani barebumiria Kuppet power mwalimu viva viva mwalimu viva Patrick Gitonga enukitwe na gukura kurwo bichi James Njebio Njeru kirigiti kia mwandiki munene wa kiama gia Kuppet ndeni ya kaunti ino. Kuppet 2 teachers power. Tutaangalia maslahi yetu hapa chini, tuhakikishe ya kwamba hakuna mwalimu atadharauliwa, hakuna mwalimu ambaye atafinyiliwa, na tukiungana hapa chini, tukipanda pale juu, tutawaambia kutufinyilia katwe. Tongoria baba na mwindu mwene baratariria abura bagaukiria mwalimu kumwikira inya na gutigira na kurutira wira bantu wega and to give themselves the classroom teacher. We want to thank you for the election and we promise we shall work for you without fear or favor. Kiria tongoria bajeru mambo misiani arathukia giti kia mukariri giti mwaigi kigina kira nenkerwa pori nyamu na mutetheria wa mwandiki munene kira thuku imecheni wa mbaka munini wa mukariri giti gathuku anano mwenda mbaka na tiga baba tongoria bangi kathumba barathurwa kiri kithurano ni giki walimu tutakuatendi kwa heshima na kwa kuheshimu tutaprovide servant leadership. Ni wewe utasema vile unataka kupetia kuendelezwe hapa Mashinani. Bathungirite utongoria ni bwa Kuppet kurutaruta na nginya kwaragania utongoria bwa kiama gikibura bwa karitio bichi kwa mianka kiripotera ndeto cheweru kuma gicigo mbunge gia Chuke Gamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Onde sibitare Mutuate tongeretie na uchiandikithia bwa sharungamiri bwa sibitari je ni bujukitie kanya gutia mabesa bogima baria bethiritwo bagitungata je na njira injega anturi bori tugutana mbere guchiandikithia na sha kenda gutetheka kagita karia bombikia kwithirwa no batu Nicholas Chabari gatumenyithia. We are celebrating the work of 2025 achievement and how much have you improved from the year 2024. Kwirwa ibwega nonto bangugi embega era amuntu arutete nonto bwekagira amuntu omoyo ngugini yake na ibu chibitare ya Mutuate ekuruthakire aruti ingugi ebayo wa mwena to chibitare etonge tonini etwayo twatuthire tukiruta ngugi embega kire utungata bogima wa mwiri tenyera sibitare ya Mutuate na ntomba yani ote sibitare ngebe tinyamba etwe this theater which has done more than 600 cases per December successfully and saved 3 mothers with the ruptured uterus at Japata maternal mortality. Kwena testimony ya manto ya meya kubwithika Mutuate and dina wiri robo nene that this institution Mutuate ya kiluka imbingi mno iri tuere ikirita ngui. Sisi kama viongozi kwa hii idara ya afya tunafurahi sana kwa ile kazi ambayo inafanyika kwa hii sub county kupitia uongozi wa Daktari Kimaru na timu yake na wale wengine ambao wamesimamia hospitali zile ambazo ziko kwa ili gatuzi ndogo la Igembe North. Sibitari Mutuate na ikibukona number 1 itoku expand theater, number 2 itogwaka mail ward kenda tumbi kwithura chibitari chionde chikumba gukorania atongoria baba kurikia thoni kibatongoretwe kinya ni chief officer wa mantu megi wa mwiri bakiuga cha ni kuthinambe na kuruta ngui bwega na ibwega nto bathinambe na kwibandikithia. In our CHPs SHA registration they are doing well na they feel encouraged. Our facilities also they are doing well. Vitambulisho
huwa forms ya ID huwa inakujanga inadistributiwa kwa sub counties. Tutaenda tuandike barua huko Nairobi na tusaidieni wote tuone kama tutapata hata forms zaidi ya 1500 hapa, tuweze kuingia vijijini kuregister mambo ya vipande ili watu waweze kupata hiyo mambo ya SHA. Juzi mimi nilikuwa naona mambo ya SHA Meru tuko namba 35. Hiyo ni maneno ambayo tuko nyuma zaidi kulingana na ile nchi zingine zimesonga. The president and other members kule juu wanaongea maneno ya kusaidia sisi. Lakini unapata kijana tu anatembea shati ya Java, amevaa ya Maniu, anazunguka akisema hiyo ni maneno ya bure. You work with Kimaro and the facilities so that we spare registration. Wale watu kidogo wamebaki bila kuwa registered, go and register them. Kama kuna mtu anapiga kelele huko anasema SHA is not working, acho hapo tu ukipiga kelele. Vile ACC alisema. The guys who already left, the train left. SHA is reimbursing and then kuna mtu atakayeti pale aanze kusema SHA is not working. Hiyo si ni ile Moses alita Thomas. Nara tukona kanya kwa Redianto itubonerie gitumi gya kugita insurance yera. Yonto insurance already tango ge ikomba kurungamira nonto anto baba ingi baitete mbia ciao lakini dai waje to gotatu waje to twinde teu kombe saire ile ok na iketo michiumba kumba kurungamirwa motunga tajena ngarame nene kurukinya mbesi roritete kuma Mutwate Gebe North Petan Class Chabare mbere ya kurumira ntiso chitu twachokerane akari wodine kibirichia barabara na gintu kya gukenera nyuma ya kwamukira utebyo bwa Mibaibo kuma Kirithirikare County. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda nyumbani anywhere. Hey! Tunalea premium. Tunapika na lea premium. Tunashiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Teke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi ngiye na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom,
Hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. Nandera ino mabati ninikita maguri obwega ara gauge 30 mat ikondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Inaori tagainya ya ontuko gogo kuri kimwiri gogo chancha muroturone na kinyago kuthongomire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka iriarena inya iriariri theru erigo kuongera inya na ririthondekero oaja tumero. Miundene yetu minuru ya miru mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iriarena inya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Ore mwarimu wandikine TSC ore muritingogi wa thirikari yetu sako tukuretereta rondo super mapato loan gutena shares ikubatara kana guarantors kana collateral loan duru no ore na meri igana rimwe 120 months na reducing balance ya 1%. Turiongere branch erere ya kuinagwe uchonera super mapato loan yetu sako, your success our pride. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Toko wate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo uthongi botingana nuna bongi kinyabure ku aja meru njona haruwa toko thongomia na magurija te kuinyiria mubuko joa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alhamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka 1:30 ciogoro na chio ntuko cia Jumaa na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka 2:30 ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Bongo Star Search Season 16 inakam Kanairo. Hii ni boka imeivana. Tunakam kucheck ma talents, ma vocals, nomadoma na artist kibao from dancers, actors na any other talent. 7th to 8th of March 2026. Hivyo ndo tunaivana. Tupatane Hilton Hotel, Nairobi for Bongo Star Search Season 16. Azawadi zitakuwa mob za kujishindia. Just imagine utasepa na $20,000 ndinga bila kusahau auditions ni free. Bongo Star Search msimu wa 16. Stay locked on Azam TV, sinema zetu.
gutarira kajira gaku karia wikumaeria nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone ja ruju. Introducing Go Dream Agriculture by Tafaria Castle and Center for the Arts. Go Dream Agriculture equips students with modern, practical farming skills at the Tafaria Nano Farm. The journey begins by showing students how the arts, such as design and architecture, are applied to create efficient, well-organized, and beautiful farms. Students then learn essential plant care skills, including irrigation, weeding, pruning, fertilization, soil conservation, harvesting, and processing. They go on to learn animal care, covering modern housing, feeding, cleaning, grooming, and pest control. The program also introduces general farm management, including the correct use, care, and storage of farm implements. This experiential learning is enriched through a Tafaria immersion, where students explore the Evolution Science Museum, the arts, the herbarium, and the signature Once Upon a Dream experience at Tafaria Castle. Book your school for Go Dream Agriculture for an unforgettable, hands-on learning for life beyond the classroom. You are invited. Igweta na mbere kurumira socheto tugicokera kari wodine Kibirichi abari na gintu gya gukenera nyuma ya kwamukira mibaibu kuma kirithirikare county gukurukira MCA wao Jacob Mwirigi akari MCA ojo augita mworoto joene gutigira kari bari na rujeru rutheru rwakonganaga kimutegi gatumenyithia. Irenjire imwe ya kuingia wira nebo wa karibantu mburi wa ndini ya Kibirichi ya MC wa wontoku no Jacob Mwirigi na ringete mirango bichinchia royo gochura kari paipu kaingo kuthiria nyonta. Akiaria Mwirigi aruga bubu bombekanite nontu bakumania na ngwataniro yake na ngabana wa Meru Mutumanto ithinkia. Jau jange ituye jale o lakini roje ne du number 1 nontu no withiro kinyore akuye na ramijeje tole ao lakini ukethwa wira arampara. Kwou togwa tore Andres issue ya roje kenda uro gakinyirwa ni roje rukomba kumutetheria kuona bi akurema bia kurea gukurukira kuritaniria ngugi bwega ikio gutuma wona tukiona into ya bibi bia kuretera antu betu kenda bomba gutetheka so ndikujukia issues cia project hii ndanenkira ngavana Mutumanto ithinkia nukuona narua matokeo. Abitha muneno aroye kaunti ya Meru no Mutumaka ngote kiaria kiri kunenkanira pipes kiri kundi mwanya bia roye ntere cia Ntumburi. Gavana na tutumite ya to make sure pipe ichi ukinya na kenda chombo tethia antu betu kwena pipe kithumba na pipe hii kulingana na engineers betu cha tumirika wekira roye kana kuthagana roye distance ya kilomita 1 na nusu. Uko maanisha kwina family nyingi ketha chitetheka area riku athugura me oboromba tori kio bonenkera pipe hii bugete iweka pipe itokolo nokoloka area nyingi muno nyama school ma primary school mweshimua ukethera pipe unthi imwe chatukangire Kangote nkurukina kathite ngwatanire riri kuthene MCs na ngabana wa Meru akiuga nio gitumi maendeleo makuoneka thaibu kona Meru ina thiri mbere kinya antu baterenda uya Meru again nontu kwariga wina ndo kana teguo na ibu kumenya na kwina matheta kuthe maendeleo atumba wetate wetaboyaga kana teguo nontu matheta meya ya because of interest lakini chokeria mheshimiwa Mwirigi nkatho na mheshimiwa bonthe ba Meru nontu agwetha ibo watanite na ngavana Mutumanto ithinke boyaga sana na ibo ntu tukona tha ibo kioteganya TV na channel cha Meru boke yoteganya social media ko no butukona barabara ikirimo sikoremo mono ko no butukona ilas bigyakwa butukona chibitari gyakwa na ruare tutubureterete pipe amemba bagi kundi bibi bachokete ngatho cha mwanya mono bakiuga batithe ni roye kaire tukomba kwenjira rora ibwaga na tuthirie thina rere muito na njogu itokwana twetete bwaga nianga chokeria thirikari yetu nkatho mono turari na challenge na mono jontu twenjirwa mbao laja ujo county partner na save up na roje rwana karo ruinge mono ngwetike kimbao iria chiendene Kibirichi wandie ne mbao rere na roje ruinge mono ende tware mo gukinyeria member roje kukurukira challenge ya piping na tokwa MCA Mwirigi na itomushogere nkatho jontu netikiria kugwatana na batwe na
solve thina twe nayo ya gukinyeria member roji na tutiaga roji kaire kwa tukuga twe nyuma yenu ora tukweta tukiuka tutam turuga tutam gavana tutam wa MCA na itugwiritwo mono ntubo manjero tuthithiria kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera weru weekend ni ukambitaga ki Mutegi. Minista wa Roje Mureke Kanyaru na rombete Amiru kutema mibao maguta iria yandia kwina miuro kenda kurigiria miuro ejete Kanyare arite kagitaga kuruguria kithima wardine ya Nkomo mubango jurajuri rungu rwa kambuni Emiru Wasco Teore Muthore Muriuki agutumenyithia. Nikugura gukunene kia kariba Nkomo bara bakuganiria cukuru University ya Meru na kiote kingi nikutha baturi bwau iri bakunane ketha kebatetheria muno kimandu ya giruji muno kinyomba iria bakithicio kumburitia na basukuru akwa ni nkatho gucokeria gavana wetu nkatho sana mheshimiwa Mutuma Mutwethingia nontu botwenjira mbowe yau Karebe iri yetu ya within Meru within Cheru au tuna Meru University twina thina nyingi muno Cheru na ibwega sana nontu ba gavana to consider tunjira mbowe yau Karebe na ingi kuyona tunjira nara Kibera nara Askasia Meru University kenda tumba kunyigia thina tuna Cheru nyumba cietu tu nyumba ya oino tu ndio gande nya nyumba lakini ana ibala mako no tu wacia roe ya ndio tu na gwega no tu ikurete roi tu kwacia roe na matangi tu na kawega ndio te mwana akomaka lakini mbele ne tu ana bare ya nyumba cietu bakathama no tu bagwacia roe rwa kugana bagwacia roe rwa kuura nguo bacietira lakini thina ni rari o ya roe no tu roe rona ruo rorera murito nende batu gatucokie nkatho inene no to bakwithia nyumba ira twina cio ikariwa ni arito thai nenya bangi na bangi bakeya na tugendelea waka nyingi ira mwathani atutharimira kuringana na minister Ruji ajandene kaunti Meru no Mureke Kanyaru augite kuna ithima bibi ngene kaunti Meru bile bigito kuthondekwa na bora thirikari bakithome mustari ya mbere kuthio ntububu. Thank you. Pombere kuna mboli nyingi ithuki muno na kira tu advise community batu tukia kunja ball tunenkaira community kenda community yumba kumanage ball ira yumba kunyoroi utima koza yethera yayo ki management ira uite kantu kaka ika management kenda in case ball ira kya kuthira ina thina pakomba kuibithiria ball ira but tu itwetete tukona community nyingi itikumba kuibanga in case ball yumba kuthira ina thina bakaumba kuibithiria yo ibonto kona areas imwe twithite na kambuni yetu ya Rui witwa Emiru Wasco tweja ball twabanenkera batiga bakimanage ball ira in case ya kuthira ina ka issue bongo bachoka ki department bakalwelia indibena pio bakaya bakarekebisha. Mkuruki Minister Kanyaru akethwa akiromba Meru kuthwa bakemebire miteme ba mauta ira kuga nikithwa kithukerera kinya kunyari thima na mona Meru tafadhali itumenyereria retu na ngacokeria akariba Nkomo wonda ntu nkona nao mitira tukuthete mibao itingiyura miti mikai barabe ni mikai tafadhali turite ntu ni affect ishi mwere affect climate yetu bonto kuna mbure kiura kaneke ya reatu tibangite reatu temiririte Muthuri Muriuki waru weekend mutijo kangangi. Ayuthi nkurukia magana jana ni bamukirite kosti ya njera iri ikabateithia guciukiria mauturo na umenyo bubu bweja ni gukurukira ngwataniro International Youth Fellowship bagwatanirite na rwangi rwa mbeu mbithi ya youth baba bakiurwo na andi gutumira umenyo bura bagwatite gutwika gituge kiri mugongo. Nicholas Chebari gatumenyithia. International Youth Fellowship gutetheria ana abaithe kuona maurutani mwanya mwanya na kwigwatira maotea abaraumba kwithira makithina mbere na kubatethia indi nkuruki iya arito magana amana bagikirwa thombe ntugo ye munthi na itokuibo ya muno nonto bwa family YF kuona bwagirite yeyo tutethia na itotethekete na thai twina kumiriko nene na tukiba so thai no turute ngwe kindhiguru yetu abangi na bonde bara bakenda kuya kilasi na ba kilasi kire open muntu wenda na iritanirie ya gwithe kosi ira kenda twina kosi cionthe nonto thai itare twina thai ya mantu a courses kosi ni utethia muntu muno. We have graduated over 450 students at least na kuringana na baba yetaba committee ba kwenda ku enroll for season 3 we are looking forward to that is to enrolling over 2000
of which itukomenya the minute now we get the right enrollment. We would wish all the well wishers by Kembo Pombo to support in terms of resources hapa na pale, in terms of facilities, so train youths babeto, so that we can be able now to impact them with the necessary knowledge and skills that can assist them in the job markets. We are very intentional in ensuring that we are uplifting every single youth, awe alisoma ama kusoma. Sisi we are all inclusive, atubagui kijana yote. Usikae kule nyumbani kijana ukisema kwamba haukwenda shule ndio maana hutaki kusoma. Hapana, sisi tunashughulikia vijana wote. Asa imiradi miwili International Youth Fellowship na Nyota Project. Kulingana na mwalimu munene wa cukuru ino twe Eric Muthomi wa mwena abitha wa ana abaithi na bo ntere ino twe Purity Academy baliuga. It is a program that is geared towards kuhakikisha youth betu about train on practical skills chobo batevya maisha nejo. Mostly tugeketha mwana ina kipawa kethe kyo tumanguo, at least kwamba kunecha kipawa kira agethora na practical skills na mwana uyo at least kwamba murelease into the job market. Advantage ni ati mwana uyo akethora na position either asiambiririe nguwe yewe kanete ena skills chomba kuandikwa nto fulani. Tumesolve shida mingi sana za vijana na kwa kupitia hii shughuli ya leo ambayo tunaifanya kwa ushirikiano wa International Youth Fellowship. Training yetu kupithiriana beto ibo batetheri in a very big way. Nontore there are most of the cases ito there are teenage pregnancies. Kwa tuweka anababa tena source of livelihood. Ukonaende kenda na bobomba kuketa for their needs na siari boba te kumbo bamenyera ekabindi kakaba ka taken advantage of by men kenda rume na bomba baba tumira bubu bomba ana bomba kwa wakintu. Lakini the minute we empower these young teenagers, especially the girls, natika to limit only to girls, even boys, the minute we empower them to kombo ba self-reliant, to bagather ba in a position kwa ba self-reliant, no tuika bateme yako wataken advantage of. Baadhi ya hawa vijana ambao wamefuzu leo wakipata ya ule mtaji ama seed capital ya Nyota, hata tuko na pesa za youth fund, tuko na pesa za women fund, tuko na pesa nyingi sana za kiserikali ambazo tukiwaweka pamoja wataweza kupiga hatua mbele, watalalamika tena kwamba hawana kazi. Kumegebe North, Betan Class, Chabare. Aroiba mau kuma Meru ni bakinyete mbere ya kamiti ya kuthikira matetaja mwingi mbungene nene bakinyete akenda kuthingatira miunda ire bakwathira ni batunyirwe kagita karia barekitha kene gukindana na mukoroni untu bura butigite njache babaingi babo thinene enene. Anthony Kathenya na ripoti ja. Gikundi kia loiliwe athi na bala balikire gikundi kia mau gikundi kila kiletete mwakoro na ekoro baba amwe na baloili bamwe bala bakwile balali mbele ya kamiti ya kuthikire magamba tayo ya public petitions ya bunge nene. Kile ndio ngeno na ile bala tongeletu ni mubungu wa North Raim Daud ni baulitia bunge kwa mbilio sonkoni kire migonde la batu inyilo kagita kala balo wagilawe athi migonde la mingi yayo ya jukilwe na kunenkira ntobla bagwatani na dikare ya mukoloni. But since Kenya attained independence in 1963, a section of Mau veterans who had warned displacement by the colonial government through discriminatory laws and flawed land policies, include forced evictions, have never received any form of reparations. Hapa Bwana Shea, wazee wetu wako na taabu sana, wako hai, wako na taabu sana. Kwa sababu wakati walikuwa kwa msitu huko hawakutoka na shamba huko, walikuta mashamba yao imesha peano na waberu, kwa sababu walikuwa kama wanyama. Aloliwe athi baba bakiuga mpaka mdenja jiao idhite na mbele kulewa nukia bamwe batwereta maskota na bange mitani ya mabanda. Hata saa hii mahali wako ukienda huko wewe mwenyewe ukiona utaweza kulia hata kulia. Wengine wako kwa Waislamu. Mmoja akiapa hii nyumba inang'olewa inawekwa kando, alafu kaburi ya simbo hapo, akiwekwa imefunikwa, nyumba ikabebwa ikaletwa hapo tena. Isipokuwa naweza kuomba kama kamati yenu inaweza
kutembea huko ndio tujulikane ya kweli, maneno tunayasema ni ya kweli. Wale waliosumbuliwa wakati wa beberu tunao, wengine walidhulumiwa kimwili hata wana jamii. Kulingana na gikundi giki nimba kumenya migunda yonde ile ajukirwo mukwa umwe na nimba ulitie bunge gutigera nimba gucokerwo migunda eno akethirwa tugu baliwe kenda bathi guceria migunda guntu kungi. Kitu ya kwanza lazima tufafanue kwamba kunaye ardhi ya wale walikuwako hapo ancestral. Hiyo ni kitu ya kwanza. Tukishafanya hivyo hatusemi wale wako kwa shamba waondolewe watupwe. Fidia pia inaweza kufanyiwa ndio wale wameathirika waweze kupata fidia, ndio waweze kujinunulia mashamba mali nyingine. Lakini kwa saa hii vile hawako mali popote. Ni muhimu na ni jambo la busara ya kwamba taifa letu liweze kuwatambua wale wazee wa Mau Mau, kwa sababu baadhi na wengine wengi waliweza kushughulikia uhuru ya hii nchi. We acknowledge that what brought you here is something very important, and this is a matter that the government of Kenya ought to have settled. Actually, precisely the successive governments. So we will invite relevant government agencies to appear before us so that they can shed more light to the issues that you have raised. Hii kamati itajadiliana kama itawezekana tunje pale tusikize wale Mau Mau veterans na tuwaone. Inaweza kuwa ni jambo mzuri sana. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki nakinyite ntere cia Kwale na aretete na mbere kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza na borute ruregani bagitithia na mbere ndiunga yao kaunti-ini ya Nakuru otawithire bakigambia karigwata Rais Ruto kibindi kingi gia utongeria ijina ingi ni kire mutukane juju Joanteto. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ni ariongete kaunti ya Kwale aria atarerete thirikari ni rutirete gukiria na mpoe mirandi ya weti na mbere akiaria na ikari. Mambo ya uchumi samawati. Mnajua ya kwamba kwanza tuko na boda hapa ya Lungalunga, one stop border post ambaye tumekamilisha shilingi milioni 825 na imekamilika inatumika. Lakini mambo ya uchumi samawati tumefanya mambo mengi. Tumejenga ile bandari ya Shimoni ambayo imegharimu bilioni 2.7. The Shimoni Fish Port is complete. Na sasa tumetafuta mwekezaji akuje kuoperate hiyo bandari ya Shimoni ambayo imejengwa na serikali ya William Ruto kwa kitita cha shilingi bilioni 2.7. Rais Ruto ni fire si fire. Bobo geta na mbere kambe ya rutere ruregani na thirikari ni etete na mbere na mishemani ya gisiasa kaunti ya Nakuru. Mambo ya Pareto tukichukua serikali tutashughulikia. Watu wetu hapa Nakuru wakulima wa Pareto wameumia. Na mashamba ya Pareto na manyumba ya Pareto board Kasongo wanapanga kunyakua. Nikwambia Kasongo, hiyo mashamba ya Pareto, hizo nyumba ya Pareto board unataka kuchukua. Tukichukua ushukani tutairudisha kwa watu ya Nakuru. Ile timu mnatuona hapa ni wale ambao tumejitolea kusema kwamba hata kama wanatuambia haiwezekani kumuondoa rais baada ya miaka 5, tunaenda kuweka historia ya kumuondoa Ruto baada ya miaka 5. Mimi naomba watu wetu tusipige tu kelele. Siku ya kura tujitokeze na tupige kura, maana tutakuwa tunajikomboa sisi na watoto wetu. Awatinjara badhirikari ya Rais William Ruto na bone bachumirete runguru wa jamii mara initiative kutetera agenda ya thirikari ya weti na mbere ya bottom up. Unipatie individual na unipatie kesi moja with receipts. Alienda kwa hii hospitali, akafika kwa hii hospitali, akaambiwa hii haiwezi kumfikisha hapa. Sababu wacha nikwambie ndugu,
Pale tumefika SHA sasa, tunaenda individually. Tunasema ndio ninakwambia wewe niletee hiyo kesi, nitaitatua. Ndio nijue shida iko wapi. Unajua hatutaki kugeneralize mambo kila siku. Na hatutaki tuseme kila mtu ako hivi. Tunataka wewe, si ni wewe ulienda kwa hiyo hospitali? Niambie nilienda hiyo hospitali, hii ndio receipt na hii ndio payment yangu ya SHA. Na nilienda nikafika hapa na sikutibiwa ama sikusaidika. Hapo sasa tutasaidiana ndugu. Kongena kuu kaunti ya Kajiado ni kwithiritwe na kiatho kinene kia gucoka nja kwa wakili wenegweta Judith Pareno ikireta amwe antu kathumba na atongoria. Ndugu wananchi wa Kajiado, nami nimekuja hapa kuungana pamoja na nyinyi katika sherehe hii tukimshukuru Mungu kwa sababu ya huyu dada yetu Judith Pareno ambaye ako na nafasi ya kutumikia nchi yetu, taifa letu la Kenya, kama principal secretary ambaye atashughulikia maneno ya justice, constitutionalism, na mimi nasimama hapa ili kuungana na nyinyi kusema huyu mama Judith Pareno anatosha. It's only by God's grace that today, Your Excellency, through your appointment, I have broken another record. Because Your Excellency, maybe others do not know, but Your Excellency, we have never had a Maasai PS in this country since independence. Thank you, Your Excellency, because through you, we have a record. Your Excellency, when I announced to this gathering and announced to this county that you're coming for my Thanksgiving, delegations have come to this home. Upon delegations upon delegations. And I have received concerns that as your PS, I'll take time to relay shortly. Caleb Mutembei, Wero TV. Kiri uri daktari kiumege kie mutaramu na gucokia biure biuragwo mitandao ni gukonia infection kiri njira ya uciari ya mwekuru. Kore kioria to korua kethira kurea sukari enyinge niretaga infections. Dira mtu aria sukari through the stomach, the intestines igatuika absorbed into the system, ikathongira mikiani ya ndamu, na aria sukari ye ni kuongerera kiri mikia ya ndamu ikurukagira kiri ndeni ya kidney mpigo imwe karutwa. Lakini rĩrĩa gwaria sukari nyingi ya system ne challengeaga organ wa pancreas kenda yomba kutetheria sukari kurutwa. Na ĩrĩa yomba kwekera ta thina ni ukaya kwithirwa pancreas yaku ĩtena cells cikugana yomba kwekera ta diabetes. Na murimo wa sukari twino uretaga thina ya kureta infections nonto rĩrĩa sukari yetia kiri mwiri kinini yetia muno na ni kumira ke maumago niretaga infections muno side ya njira ya maumago to urinary tract infections. Kuria mtu kwa sukari nyingi na wake akiomba utima mtu wena sukari nyingi ke maumago na infection wakiona muno ni infections ya urinary tract. Oka kwa wara ya wo tiena ororo ti infection ti omabuno nto ntwaithiria tukonaga symptoms tuonire rimwe mtu naiwa kamatete bacteria lakini atiko wena ndariri no eriko kwa utoma no kwigwa utiroro kwigwa lakini kuri na infections kwa bakoria dira mwekoro akwigororo ria kona na mukoro wake na kwana kwigororo ikawainda tiambuge okaya kwire okagita kambere kabisa
kamwekoro kwigwa akionana na mtu murume no ewe some pains, lakini enu ne ya ekuwa ni kuthira with the time obora kuendelea kuona lakini kwa mwekoro aendelea kuona na mtu murume, lakini akwigwa ruru enti kawaida na yomba kwigwa ere ndariri ya thina iri bantu either kiri maso cia njira ya uchiari kana kuri na infection kana kuri na problem ndani ya nyomba ya uchiari kana pelvis ito toga PID kana no iwe kwena thina kiri cervix tayo gwa iri ndariri ya cancer ya cervix ikiambiria kwa udera mwekora kwi wororo na tio kagitake kambere kuona na mtu murume ti kawaida kuigwa akiona pain ituije dera mwekoro no mwekoro reproductive na lutaga mucus dera mwekoro kwa mabauga atirira mwekoro akwenda kuthamenda na gekira steam rujirwa rwena kimurugutera na steam kana kuthambia kenda yomba kurigiria infection no itugira ino ni ti sawa tubire kurutha unontu no korudia wekira steam weruta karuta the normal bacteria na eru na leo kutha steaming e can relieve symptoms tayo ni irritation lakini itithiria the infections kwa hiyo tubire kurutha steaming yake utubire kurutha steaming at all. Janto na njira yenkinya ni rungu chokirie nkatho chamwanya no ntubakona kanya kugwatana na uni utuko banarwa eta na mbere gukenera mibango ya Iro TV nyuma ya kagitagate kuraja ni mubango jwa gwatukanga oni mitagwa Ntinyeri Kinywa Morin Kirimi no munaniria wetu wa Mathithio.